mutongoria wa bururi niwe Rigathi wa Gachagua ni anyitanĩire na atongoria athura itũra-inĩ rĩa Ihithe gũkwarĩ nĩ kaunti ya Nyeri kuhurukia uria wari Archbishop wa IPCA niwe Reverend Amos Mathenge wa Kabuthu na inawabanse tuoka handu hakwa ni mwene na family yakwa na ndatumwo president witu President William Ruto uria ndatiga agithie na mbere na ndundu ya minister ikibanga maundu ma bururi witu wa Kenya ndehoya twarikia maundu maiganona njuke nigetha ndimurugamirire kuhurukia muthuri murata witu. Na akiaria ari mathiko-ini macio Gachagua ni oretie Kenya kwimenyerera kumana na miyoro iria ithiete na mbere na kurehe wanangiki munene kumana na mbura nene iria ithiete na mbere na guthandana guku bururi-ini Afrika. Na hili ni janga na sio imesababishwa na serikali ama na kanisa ama governor ama chief ama wewe. Hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Tuliomba Mungu atupatie mvua ya kuzalisha chakula. Oroho ni oretie aria maikaraga hakuhi na demu ya thamaki kaunti-ini iyo ya Nyeri guthama hatari na ngucanio na thirikari niguo guthaitĩra mĩoyo yao kuona demu iyo iri ugwati-ini wa mũiyũro mbura ĩno yathie na mbere na kura. Gachagua oroho ni ateteire thirikari na kuga mihoro ino ni king'uki na hatire hado thirikari ikuruhanitio nayo. Ya samaki hapo iko hatari, and I think county commissioner, you just move there, Bwana Murugu. If those people cannot move, you just move them. Mimi sitaki watu ya hapo kuniita kuja kuleta blanketi, kuja kuzika hawa. Itakuwa ni jambo la aibu tukijua ya kwamba tuko na hatari hapo kwa damu ya samaki hapo pande ya Kieni West, hapo karibu kwa Jendo Karangi. Alafu tu watu wakae alafu mvua ikuje usiku iue watoto iue wa mama. Mimi naomba watu wasonge bila kusongeshwa kwa nguvu. Na rĩu aremi akawa na macani mena gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra ũũ nĩ kumana na ndũmĩrĩri ĩrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri arĩkia kũrekereria akiuga rĩu bei ya kahũa na macani nĩ ĩthiĩte na mbere na kwambatĩra na oroho ni oretie aremi gũcoka mĩgũnda-inĩ yao na gũthiĩ na mbere na kũrĩma ũrĩmi ũyũ. Kisha wanajaribu kutuhonga lakini tunakaa ngumu. Bei imeanza kuwa nzuri, nataka mrudi kwa shamba sasa mtengeneze kahawa. Tuongeze kilo kwa sababu bei itakuwa sawa kwa sababu tumeanza kupata direct market. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kĩhumba.